En az 3 raket keşken gece Kefe üzerinde yaşatıldı. İşgalciler muvaffakiyetli şekilde havada yok etkenlerini bildirse de yerli sakinler parlak patlamalarını gösterdi. İstihbaratçılar açık matbuatlardan bunun elektrik geçirici stansiya olganını bildiriyor. Kefenin bir kısmı ışıksız kaldı. Bazı yerlerde suvnin problemler meydana geldi. Сейчас как бахнула ракета. Взорвали ее. İşgalciler ucumnun ilk dakikalarında Amerikan AGM-88 Harm roketlerini yok etkenlerini bildiriyor ve bu kalıntılarını da tapmayıp ve bu gibi roketlerinin sadece 150 kilometre uzaklıkka uçkanını bilmegenlerinde. Kefeden gayrı patlamalar Ruslarının 126. Deniz Müdafaa Brigadası yerleşken Ankara köyünde de işitildi. Всі ті цілі, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові і здатні живити той самий, наприклад, Чорноморський флот, це є законні цілі для ураження, оскільки це запаси ворога для поновлення своєї бойової спроможності. Наша задача зараз забезпечити так, щоб бойових спроможностей у ворога було найменше. Serbestlik bu, esirlik, cenk bu, barış, mağazda patlamalar ise bu arbiy mermilerinin yok edilüvi. Bu Kırımda zemanevi Rus tilinin gerçekleridir. Andaki işgalci hakimiyet birkaç yerde patlamalarını ilan etti. Kırım'ın şimali taraflarında, hususan Mirzakoyaş, Frayleben ve merkezdeki büyük onlarda. Şarkta ise Kızıl Avulda, Çegenede ve Eski Kırım'da. Patlamalarına sonki birkaç hafta içerisinde olganı gibi Tunev'inde eşittiler. Bazı satkın yerli sakinler işgalci hakimiyetinin bir şey yapıp olamağanına darılam. В Хохлу новостях уже все знают. Вот как? Кто где сливает? Или нас мониторят? Я считаю, не утилизация. Она не может так долго идти. На войне боеприпасов не хватает, а тут утилизация происходит. Kırım'ın bazı rayonlarında camiler o günde orduğa çağırıv kağıtlarını beriler. İşgalci harbiy merkez hizmetçileri cuma namazından sonra Müslümanlarını orduğa çağırı. Bu haqda Kırımsos Akkor çalayıcıları bildiriyor. Müslümanlarını, hususan Kırım Tatarlarını kağıtlarını alganlarına dair imza koymağa mecbur eteler. Akkor çalayıcılar en azından 2 kişinin mecburen çağırıv kağıtlarını alganını kaydediyor. Sonki kere bu hadise 25 avgust günü yüz bergen edi. Malum olganı ki Ruslar 21 sentyabrge nevbetteki seferberlikni ilan ettiler. Episi resmi açıklamalarga bakmadan Ruslar insanlarını orduğa almağa devam etti. Bu gibi orduğa çağıruvlar Женева konvensiyasına göre harbiy cinayet sayıla. Daha bir cinayet Ukrayna vatandaşlarını özünün devletine karşı orduğa çağırmalarıdır. Düşmanlar ondan korkaydı ve Türk dünyasının kaşkırı dep adlandıraydı. Arkadaşları ise ona kardeş deyediler. Azerbaycanlılarda bu dostluk, hürmet ve saygı manasına geliyor. Aynen bu gibi tabiat çizgileri Azerbaycanlı Ukrayna askeri Zahir Ragimov'a aittir. Bugün onun Kiev'de vefat etken askerler hatıra tahtası yanında vedalaştılar. Ekimler Zahir Ragimov'un hayatını kurtarmak için sonuna kadar kureşken edi. Ciddi yaralarını o Bahmut istikametinde aldı. Episi akrabaları, dostları ve yakınları onu adaletsizlikке karşı kureşken insan olarak tanıydı. Він був воїн. Він хотів воювати, він хотів допомагати, щоб ми були незалежні, і щоб були вільні. Він дійсно був сильний, дуже крутий воїн.
Көңүллүү Захир миллетлер ара легион Тбилиси адына Гүржи махсус бөлігінде хизмет көстіреді. Обырчық сыжақ ноқталарда булунды. Ве Украина девлетіне садақаты себебінден алтын қач мукафаты кавалері олды. Ольген соңра есе да бір мукафат Юрий Переможец адына орденні оның ағасы алды. Я хочу сказать, что мой брат знал, куда идет и за что идет. Он воевал достойно. Я сегодня здесь, который собрался, все люди, честью его как провожали. Я еще понял, что сколько я даже не знал, что мой брат действительно герой. И сделал он все, что в его силах. Слава Украине! Азербайджанлы Захир Рагимовның өмір икаясы шуны көстереке, адалетсізлік ве тежавызжы душманен күреш милли сыңырлар танымай. Милемечіс рейсі Рифат Чубаровның білдіргеніне көре, умуми тыш душман украинлілерні, азербайджанлыларны ве руз дүниясындан зулюм чеккен эпысы халқларны бірлештіре. Коли ця війна завершиться, а вона обов'язково завершиться перемогою України, але в цій перемогі буде і перемога всього свободолюбивого світу. І от така інтеграція ще більше України в європейські процеси, світові процеси, вони обов'язково в багатьох сферах будуть відбуватися разом з Азербайджаном. Захир Рагимов Украина мустақиллиги үшін жананы берген 30-ncı Азербайджанлы аскер oldu. Оны ватанында, яғни Азербайджанда дефн етecekler.